danya famiko yakubana na maula alele danya famako kunya bana na maona mogaro ediamele so nukata so amane nyamure amano magbo to bana mara danya famiko yakubana na maona oh wagba mi abazo ajeye Ami anazimena egbefe wona nkonye yi metona da ya enye Joyce Owusu egbefe tanya yumia Allen Kudua enye nyade hine kpekpem enye vevesesenya ade adachimuna amegedeo kake ehia bemi agule elabe elevevie bemi agolo nenempe wona zigede nemye se amedokwi pe agbedede da be untinyawa mienge na tofu oji alegbegbe kake nublanu nya inele nwenye betogbe amegede susube ewumede na jesia dekede go hafi abajo doko ujo na pata doko mia sebe asimasi de efe agbeda nichokome pe ole sesi nukata ewu nenema jesia de odokyo de go hafi nublanu nya nyebe mi mekpomu mi mecho enene penuma overview yata egbefetanya yumi Allen Kudua ya the silent cries, the suicide conversations we are afraid to have. Amedokwi fe agbedede daunti nyawo yumi Allen Kudua egbe. Amepepe tohe adele afamenam yi akbede unyemi ajuru nenemfe enyayame elabe megbona dabe nyamejijura amedekame woneo yata afeto Wise Jude Agbevianu yinye registered mental health nurse le home municipal hospital ye eya igana na zimena nyai wona yinye denkona be the mental and then the health and mental well-being show le Touch TV le Touch FM afeto Jude ways over Eveniba TV yo akpe mazoremu yo akpe afwan me forces de legenya afame mautanya mufon akpene mau ta nemi ayi wonajia amegede o chona be nenyebe amedokwi pe agbedede da nya hafi never le do le mental nkeke ya alo yi ya yo na vao keke ya la le goyamela amanto de wona de kavaru alo njojo de kavaru ta amanto kwe no rokijibe ya de pe agbeda nemi be suicide ko pia na mami ade mema gake afimi aiji amaga ade vovototo de kare le mi bona be terminologies alo definitions arome ikebe banto enye bama global suicide evalia suicide attempt ike efiabe ama edafo be ya de pa agbeda hafi gake majeji o efiabe mantawe o le complete alo mantawe o jeji ikebe o de pa agbeda gake edafo hafi evalia nye suicidal ideations. Suicidal ideations ma fiabe ama susuma vavam tamende be ya de pagbera. To bo mo wona ne ke chung ha de ko wa ka susuma tamavam ne eji be
yade ƒe agbe ɖa ne nyi dzɔ ale alo ne eŋu me yi dzi ale oa yade ƒe agbe ɖa susu ma nɔ vavam tame na ma edzi kɔ enye suicidal attempt ke gbãtɔ ya megblɔ nye suicide fia be ama la susu ma va tame nɛ eye wòɖe afɔ ye wòwɔe ke fia be edze dzi nɛ edze dzi eye eƒe agbe bu eƒe agbe to suicide ƒe nuya me nua vovototo ma medze miade terminology siawo me. Ta efia be ele ɖoƒe etɔ̃. Yes. Suicidal attempt. Gbã adze gɔme kple suicidal ideation. Sefia be gbã la ama taflatse hiãkamewo alo agbemenyawo kpe be na nu ɖeka va ɖo me yim na enyo. Ta edze tamama bubu be ne yekua anyo ke susu mawo vava ntame nye suicidal ideations. Ke evelia ne tso stage ma ke va ɖo attempt ama ɖo la melo dzi be yaku hafi o gake kpekpeɖeŋu fu be kpekpeɖeŋu meli o. Ta aɖe afɔ be yaku hafi gake ɖo mahi dzɔgbe nyuitɔ ya taflatse nenye ka wo be ade ve la ye wòde ka va ame aɖe va ge ɖe xɔ me ya ma kpeɖeŋu ɖi le me alo ne taflatse ne adi wònɔa wokɔ yi kɔdzi eye wokpɔe gbɔ kaba ko mente eku o amawo nye attempt awo ma gake no be completed suicide afia be ama taflatse ewɔe eɖe afɔa la susu ma va tame nɛ ye wòɖe afɔa la eye ebu eƒe agbe hã nyateƒe. Akpe ta le enyame dzodzroa me ede nyawo gɔme eyɔ nu ɖeka be hiãkame ta ne míeɖe hiãkame da ɖi nɔnɔme kawoe gate ŋu hena nenem ƒe ameɖokui ƒe agbeɖeɖe ɖa either be idea va ame ƒe tame lo alo ete ŋu dze agbagba kaka kpe ɖe ŋutɔ ɖeke meva o ta ete ŋu ɖe eƒe agbe ɖa nɔnɔme kawoe hena nenem ƒe susu ya de míaƒe tawo me. Alright, akpe. Xexa ya me mi le eŋu dzɔna ɖe ame dzi sa eŋu geɖewo te hena nyiwo tɔgbive eɖewo ma nya mantɔ kpe dzi be wòadzɔ nenema hafi o gake nu ɖeka va ɖo na nuawo dzɔ. Gbãtɔ magblɔ nye be yi ke nye vevietɔ na ma enye mental health issues wo. Efia be taflatse anye be susumedɔléle aɖe le ama ŋu yi ke either ama ŋutɔ menya o alo mi mekpɔe de dzisi kaba o alo ɖo mahi ama ŋutɔ nya ɖo mahi anya nɔ ele amatsi dzi alo mele amatsi dzi o. Akpa gãtɔ yi ke te ɖena afɔ akpa gãtɔ menɔna amatsi dzi o. Tafia be there is an underlying mental health condition. Susumedɔléle aɖe le ama ŋu da ɖi. Susumedɔlélewo abe depression yi ke mi gblɔna le vegbeme be blanyidɔ, anxiety yi ke mi gblɔna be dzitsitsidɔ kple schizophrenia enye dɔléle sesẽwo dometɔ ɖeka yi ke zi geɖe mi kpɔna wo gake mi menya be schizophrenia ma o. Emawo tɔgbiwo nana be susu yawo tɔgbi anɔ vavam ama ƒe tame. Le schizophrenia ƒe akpa godzi akpɔ be susu aɖe anɔ vavam nɛ be wu ɖokui o. Taflatse ɖe wòagbe ɖa xexa me naneke megahiã o ko hena tɔ ɖokui o. Ente dzɔna nenema. Le depression kple tɔwo ma, blanyidɔdɔ kple anxiety kple tɔwo ma, mitsɔ be ama to hiãkame aɖewo me alo kuxi aɖewo le xexa me eva susuna be xexa me meganyo naneke ŋdɔwɔna aɖeke megale eŋu o ko alo kpekpeɖeŋutɔ meli na alo kpeɖeŋutɔ meli na ko susu yawo dze vava tame nɛ. Ta gbãtɔa susumedɔlélewo te henɛ vi. Evelia yi ke bɔ ɖe sɔhɛawo dome koŋ ŋkeke yiwo ma social media influence. Yi ke nye be míaƒe fonuwo yamewo dzi TikTok, Facebook, Instagram kple tɔwo mi kpɔm be ɖekakpui kple ɖetugbi aɖewo eŋuwo dzi dzem no woƒle ʋu gãwo wotu aƒe gãwo eŋuwo dzi dzem no ko ɖekakpui kple ɖetugbi aɖe akpɔ ɖokui be o yede school ye dɔ wɔm gake ega me vavam o eŋuwo mo dzi dzem na yewo ko edze tame bubu ko ekpɔm be o enye fia be ya yi medze o alo eŋuwo mo dzi dzem na yewo koa susu yiwo tɔgbi wodze vava tame na ame ma tɔgbi. Eɖewo hã le sukuviwo gome academic stress. Zi geɖe la aɖewo mekɔna kuxia ne mia dzila aɖewo menye ɖe sia ɖe o elabe wo set na unrealistic goals. Mitsɔ be ɖevia wo dzidzim be kokoko edzi be naxɔ 100% alo edzi be nale nɔƒe gbãtɔ alo nɔƒe evelia le wo sukuxɔme alo wo sukunyawo me. Ne ɖevia mete va position mawo ke dzilawo dzi xɔm o nenye be ɖomahi wo repeat alo efu be gbalẽnyawo me nyonyom na yewoa susu ma dze tame vava nɛ elabe kpɔ ge be o ke ye medze ano ye tɔwo dome le sukuxɔ ya katã me la ye nye ame yi ke ye menyo kra o. Si geɖe sukuviwo ke susu ya vana tame nu ne wo ŋgɔmekuku akpɔ be
woƒe performance alo gblẽ hafi o gake anye be dzilawo ƒe pressure alo dzilawo ƒe fuɖename be xɔ gbãtɔ xɔ nɔƒe evelia kple ŋmawo ta ɖomahia xɔ nɔƒe atɔ̃lia ɖomahia xɔ nɔƒe ewolia le sukuxɔme gake ne va aƒeme dzilawo be medze agbawo me yewo menyo ne naneke alo ŋdɔ nyui ɖeke mele yewo ŋu koa susueawo tɔgbi hã wodze vava nu ha kple zi geɖe la magblɔ be socio economic factors eyike koŋ gahem vɛ ŋkeke yewo magblɔ be ekoɖoɖo poverty lack of social services unemployment yike nye edɔmakpɔmakpɔ alo dɔmanɔnyi ƒe kuxe yiwo ke le Ghana dukɔa kple xame godo ena be sɔhɛawo koŋ wo afɔ ya ɖem elabe megblɔ do ŋgɔ be ɖomahia yi school 4 years 3 years egbɔ ko le aƒeme mi kpɔna mi bu miaƒe TV miaƒe TV kple radio akpɔ be se ko be me yiwo wova ƒoƒu ɖe Ministry of Employment be nuna yewo dɔ elabe be yewo de school wole aƒeme ƒo ƒe 3 ƒe 4 ame aɖewo le alala kaka nakpɔ ko susueawo tɔgbi wava ŋtame ne be ke fugbegbe ya ikpe le xexame ɖi menyo ne nane ko edzi be yeaɖe eƒe agbe ɖa eko ne game le amasi o eŋu medzidzem na ama o hia hena nyia vɛ esrɔ̃gbegbe relationship issues wo kple srɔ̃ mi li alo kple hiãvi mi li ŋu ɖeka va ɖo koe dzɔ ko abe ye kple mo gali alo ava to te o ame aɖewo memesiame ŋte xɔna nyia o ame aɖewo no to kuxewo tɔgbi me koa susuewo tɔgbi dze tame vava nu ta le woƒe nuƒoƒo me gblɔ nya geɖewo gake mía ale ŋku ɖe mental health issues mía ame geɖe vevietɔ le Ghana mi metsɔ míaƒe mental health issue vevi kra ne mi se mental health ko nu yike va na míaƒe tame nye be taflatse ida ame ƒe tagbɔkulo susume dɔ lém ye koe va na míaƒe tame ta nenye be mi yi kɔdzi kura hã ne wobe míayi mental health unit mi be awo tagbɔ nye megbegblẽm o aɖaʋatɔwo ƒe dɔwɔƒe nye mental health unit eyi me ke nye ƒe tagbɔ le dedie koa mental health megakam o vo mental health nye nane yike hiã mí amegbetɔwo vevie mi metsɔ na wo vevie kura le míaƒe agbenɔnɔwo me akpamanya kae li ate ŋu agblɔ na míaƒe nukpɔlawo akpe enya ne gblɔ nyateƒe tututue si geɖe le míaƒe Afrika nyigba dzi afi ya ne mi be mental health mi melé nɛ abe aleke yevuwo lé nɛ no yevuwo wokɔna mental health seriously than any other part of the health elabe yevuwo se me be susua enye bɔdia katã magbe nenema afi na fɔ awona na susua gbɔ no be fɔ afi na ɖu edɔ ewu ma susua gbɔ no be dɔ ewu ŋusianu yike na wɔa susua gble no gake belele yake wodzi be míakɔ ne míaƒe susua si geɖe le míaƒe Afrika nyigba dzi afia mi mete kɔna belele ma tɔgbi ne susua o ne dɔme míaɖu ma mi ƒuna du kaba yina kɔdzi gake ne susu me dɔlele ɖe dzi be ava ke mi be gbɔgbɔwoe efia be dɔmeɖua ne menya ne gbɔgbɔwo le mo hena dɔmeɖu vɛ o susu me dɔlelewo ko gbɔgbɔwo hena vɛ ta vana be le míaƒe Afrika nyigba dzi afia mi metsɔna afɔ ɖe susu me dɔlele nyaŋu o evɔ susua boŋue nye ŋutilã ƒe akpa yi ko dze míatso fɔ ɖe ŋu awu ɖe sia ɖe tanya ne gblɔa ele me ne ma tututu makomɔ kpekpe ade dziƒo ne me sia me be susu me dɔlelewo ɖi loko la ba le na fɔ eta na ɖu ene nyemekadze ma ɖeke nte fɔna agbɔna ɖokui be gba me dzi be ta ne ɖu ko ta na ɖu nyemekadze ma ɖeke fɔna ko agblɔ be gba me dzi be diabetes ne lem alo nye BP ne yi dzi awo nenema tututue ke me nte gblɔna ne ɖokui be ta ne ɖu ta ɖu vana nenema tututue susu me dɔlele hã meklãna ma ɖeke o anta va anta dze me sia me dzi ta belelea mi tsɔna míaƒe dɔme míaƒe ta míaƒe BP kple míaƒe diabetes nyawa edze míatso belele ma ke ne míaƒe susume dɔlele nyawo magblɔ be egba mi enu ƒom tso suicide ŋu kom kple susume dɔlele nyawo gbadzate ehiã be míase nane gɔme be susui ta afi ma ɖe agblɔ be ŋke dzɔ fi wohiã be míava no taflatse ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe nya gblɔm le míaƒe TV dzi míaƒe nukpɔla kple míaƒe nyasela ehiã elabe aɖe ƒe aɖewo va yi la eva wɔ be tabu le míaƒe dekɔnu nyawo ŋua ne taflatse ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe le kple ŋma wa modzina be míaƒo ŋu tso ŋu eva wɔ be tabu ne ƒo ŋu tso ŋu ko ewɔ be edzi be adzagɔ le dekɔnu nyawo dzi gake ŋgɔme kuku kple nusɔsrɔ̃ na mi gɔme sem be ehiã be míanɔ ŋu ƒom tso nyawo ŋu edzi elabe ŋkeke yiwo me la míaƒe Ghana dukɔa me godoa enya yiwo wo fɔfɔm
ne le ŋku ɖe míaƒe ho ŋutɔ me afi alo amugã ŋutɔ me afia ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe ya fifia le sɔhɛwo dome vevietɔ tso ƒe 15 kɔ va se ɖe ƒe 29 eŋɔ dzi dom ale gbegbe ye meka ɖe edzi be wo hã le wò to kɔme la anya se ɖe ta ehiã míaƒo ŋu tso na mo nakpɔ be wɔna ya la menye nu nyuie o kpekpeɖeŋu li ne kuxi aɖe le asiwò kuxi aɖe me toma kpekpeɖeŋu li nate ɖe ma ɖe ŋu naɖo dze kpli ɖe kple esu be wɔna ya natɔ ye medze míase me be le míaƒe Ghana afia eƒe ya va yi ɖeɖe mea míbu ame 197 to wo ɖokui ƒe agbeɖeɖe me ame 195 sorry ame 195 that's 175 deaths Wow. le 2024 me alebe ame yiwo ke ɖe afɔ me ɖe terminologies aɖewo gɔme va yi attempted suicide ame yiwo ke ɖe afɔ be yewoaɖe yewoƒe agbe ɖa le ƒe ya va yi ma wonye ame 1,174 1174 attempts yi ke le 1000 ma mibu ame 175 ta mikpɔe be enye nyi ke sesem ale gbegbe alebe le ƒe ya ma tso dziŋu gbãtɔ va se ɖe dziŋu ade ma ame 475 wowɔ attempt efia be ame 475 woɖe afɔ be yewoaɖe yewoƒe agbe ɖa tso eƒe ya dziŋu gbãtɔ va se ɖe adelia ɖeɖe me ko fiafi ƒe ŋu ge ya ta mikpɔ wɔ statistic mamlɔ miakpɔ ɖa be ta miakpɔ be nyia edzi ŋɔ esesem ɖe dzi eŋua kekem zadodo me ƒo vava ŋkɔa edzi yim nenema yi ke be research ŋgɔme kuku hã gafia be 40 seconds menye be adabaƒoƒo blane ɖe sia ɖe ame ɖeka ɖe naƒe agbe ɖa le xexea me godo ta fia be yi ke me le afia dze ŋuƒoƒo fifi la koa ame ɖeka within 40 seconds yi ke me ƒo ɖa ba 1 2 keke blane kɔ ame aɖe ɖe ƒe agbe ɖa le xexea me godo kefia be nye nyi ke ne mi mele careful la míava bu míaƒe future leaders akpe yevuwo gblɔna ɖa be a healthy mind is a healthy body. Ema aƒetɔ Jude gblɔ be ne míele dedie le míaƒe susuwo me míate ŋu awɔ nu geɖe ale be dzesi yiwo ɖeɖem ɖe goa wonye nu ɖe yi ke ne dzi ŋɔ ale gbegbe ya ta me míaƒe ɖoɖo wonye be míava nɔ meɖe mí amewo fiam be woaɖe wo ŋutɔ ƒe agbe ɖa nenye be nɔnɔme me edzi yim o enu yi ke wohena ɖe go nu ka nye ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe ɖa kple nu kawoe lɔ ɖe ŋu ɖe mí nu srɔ̃m be míaɖo afɔta na mía nɔewo kple susu be nenye be ekpɔ ɖokuiwo le nenem ƒe nɔnɔme ya ma know that you are not alone, there is help and seek help. Ya ta nenye be ade ŋu míaƒe dzeɖoɖoa me míeʋu agbowo ate ŋu ana mí WhatsApp message to 0541 824 954 0541 824 954 kple susu be mía ahlẽ woƒe dzeɖoɖo na míaƒe nukpɔlawo katã. Mía ayi wɔnawo dzi nenye be fifia ege ɖe mía dzi abe Nyigba TV ƒe wɔna yi míeɖe ŋkɔ na be ameawo ƒe ahuhɔ̃e yenye ya The People's Mirror ya ta egbe mía alé ŋku ɖe ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe ɖa ŋu nu yiwo ne bɔ ɖe ŋu kple dzeɖoɖo yi míevɔ̃na be míawɔ. Aƒetɔ Jude ɖe me be eya ɖewo yi eva zu abe tabu alo nane yi ke mele be nawɔ. Míedo taflatse be meɖe mí afɔ teƒe fiam mía nɔviwo be nenye be agbe me yiyim nyuie o ko emɔ yi ke dzi nato awɔe nye ya. Taflatse me mía ŋutɔe wɔ míaƒe agbe o ya ta mí mate ŋu be you are guilty of misdemeanor efia be ame aɖeke abali ne gblɔe na ame aɖeke mekpɔ mɔ aɖe ƒe agbe ɖa o wɔgbea enye Mawu kple dukɔa tɔ ya ta wowɔ se ya da ɖi kple susu be wɔgblɔ be yevu be wɔgblɔ be to serve as a deterrent to other people. Efia be ne wowɔ sea da ɖi la ne wohe to ne ma ɖe kpɔe la susu ma va tame na ame bubu elabe kpɔ be ne yi hã wɔa wota lé ya tu gake ne va míaƒe mental health side yi ke nye míaƒe susume nyawo ƒe side akpɔ be míawo mínɔ hehem gbe sia mínɔ ŋu ƒom tso ŋu gbe sia gbe be ame yawo tɔgbia mí megakpɔ abe criminals ene alo ŋugbegblẽwɔlawoe ene o alo ŋuvɔ̃wɔlawoe ene o
ke boŋ mikpɔ abe dɔnɔwo amewo ke hiã ne kpekpeɖeŋu amewo ke hiã be míaxɔ ɖe kɔdzi akpɔ wo gbɔ tsɔ wu be míakpɔ wɔ be criminals wo yina va kɔ wo da ɖe gaxɔme ta instead of be míalé me yawo tɔgbi ke ɖe afɔ ya be mi va tu ɖe mɔ me míawo mi gbɔgblɔm be mi xɔ wo va da ɖe kɔdzi boŋ ne míakpɔ wo gbɔ elabe dɔnɔwo wonye criminals wo nyo ale be wobe ƒe etɔ̃ nye ava yia alo ƒe eve alo nye ava yia míaƒe sewɔtakpekpemenɔlawo wose míaƒe boblododo le TV wo dzi kple social media ale be wowɔ sea wo decriminalize suicide efia be fifia la ne eɖe afɔ be yeaɖe eƒe agbe la ye medze dzi na woa womagahe wo ɖe se gbɔ o womalé wo ade gaxɔme ke fifia la woakpe ɖe ŋu kpekpeɖeŋu ke le mía si le kɔdzi nyiwo katã me tom ne la woana nava kɔdzitɔwo gbɔ psychologistwo mental health nurses kple doctors woaƒo ŋu no woakplɔ wo tom fiafia ɖeka va ɖo me kple su be nase me be agbea la enɔnɔa eŋua ta trɔna etsɔ tomahi egbam koe ne eŋuwo me sesem no gake tsɔ la eŋua ta trɔ ke we empower you to live life menye be naɖe woƒe agbe ɖa o ta fifia esea trɔ megale le nenema o gake medze mase nane gɔme xema mefia be floodgate is open xema mefia be wobe ne woe kɔ me womole gatu ta na woe yi ke mi kpɔ de dzisitsa nye be wonye be wobe ne ewoe ye medze dzi o mete wu ɖokui wa woalé wo atu ta amewo dzina kpikpa be ne ewoe kɔ dzi be yaku plus ne eku kɔ vɔ ɖi wote bɔɖi ale gade gaxɔme taŋma va nanam be amewo no yi wɔƒe kɔ wowɔnɛ wodzena dzi pɛpɛpɛ gake fifia mi gbɔgblɔm be megavɔ̃ megatsi dzi o megadzro gɔ hã o ne va woe kra hã wova dzɔ be míaƒe aɖaŋuɖeɖewo katã me si wone wo dzedzi kra hã megavɔ̃ be woe le gatu va te ɖe míaŋu le kɔdzi te ɖe mental health professionals wo míaɖo dzekpe míaƒo ŋu kplɔ akplɔ wo to kpekpeɖeŋu na me mefia be nava agblɔ be moe le gatu ta kokoko nava woe awo meganɔ nenema aƒe ta aƒetɔ Jude ne míele ŋku ɖe míaƒe golɔgiwo me míaƒe society shigeɖewo gblɔna be ŋutsu mefa avi o men don't cry they are strong harmful reasons of masculinity vawe be nenye be míatɔ ŋutsuwo enu sesẽwo me tom shigeɖe woawoe tentona enu sesẽwo me hã mele wo si woagblẽ o eva ɖo ko va dzɔdzɔm abe enya le mumu ƒe dɔme gake nu hã mele woagblẽ o so are men vulnerable more vulnerable to suicide than women elabe mía nyɔnua shigeɖe amewo gbɔna be ŋutsi le mía ta mídzi be míagblẽ le ehã li kɔa mígblẽ but men don't talk they prefer to suffer in silence ta akpama godzi de ŋutsuwo teŋ ƒona wo ɖokuiwo ɖe nenem ƒe ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe ɖa wɔna yameʋu nyɔnuwoa alo leke wòkɔ le goma me akpe le suicide alo ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe ƒe nyawo ma zi geɖe la ele gove me nyɔnuwo te eɖena afɔ ya tsɔ wu ŋutsuwo efia be susu ya ŋute vana tame ne nyɔnuwo edzi wu ŋutsuwo alo magblɔ be míakɔ dzime aƒo ŋu nenye be kuxɛ aɖe me tom edɔnyawoe ganyawoe srɔ̃ɖeƒe nyawoe megale abe tsãwo be bemansu na avi fam ko ke fia be wɔ le week alo mesẽ awo meganɔ nenema ne le nenema la ŋume nana be suicide alo ame ɖokui ƒe agbeɖeɖe ya evavam megblɔ do ŋgɔ be ŋutsuwo no ɖe afɔ ya ŋute dzena dzi kaba awu nyɔnuwo ya ta ehiã be mɔnukpɔkpɔ li azɔ be mi ŋutsu mi kɔ dzime faa míaɖo dze mi te ɖe ma ɖe ŋu ne menye kɔdzi nava o ate ɖe ƒometɔ ɖe alo xɔlɔ̃ yi ke ne kɔdzi se yi ke akpe ɖe ŋu wo pasta o me yi ke nate ɖe ŋu aɖo dze kple o ɔkpe ɖe ŋu nava míagbɔ le kɔdzi míakpe ɖe ŋu ate ɖe ŋu enya ma ne tɔ le míaƒe Ghana dukɔ me ŋumae nana be ŋutsuwo te woƒe agbe ɖem ɖa koŋ awu nyɔnuwo elabe maŋu ƒom o enya le mumu ƒe dɔme gake mente nɔ gbe elabe ne gblẽa nyɔnuwo ko ge le tokɔa me alo amewo ko ƒometɔwo ko wo ŋutsu paa kɔna avi fam me ɖe ku fa avi faa avi fafa ɖe ye atsike wònye ne fa fua kpa ke wònye kuxe gake bena ne dzɔ ko se o efa avi vi ɖe ko light one ko egatrɔ back to your normal nia ele normal gake ne wòva tso me akpa kafi ma míagblɔ be problem le akpe nyɔnuwo wobe aƒa kɔ mi dona nyateƒea nenema ye wòle gbɔwoa enana míanya
ntchuo ha obemina miafa vivide na avia vakwa. Don't hold it back. Let them flow. Favia ne ehuna dole. Jiji no kwezbe agbea na bobo na mia kata mi wona jige kake hafimia ayi wona jia. Don kwajibe mi upom kuda amedoku dedape ntinya ta afeno ade enam edasi ike mia ahne enem pape no ya mehia be mia ya mapenko alo ado ya mapeno no mele ya vala oju enya mede ike ne to nenem fe nu ya ome kake ma upa menu fefe webe otento aleke wojo ya va ahne mia anya. So ebe I was smiling. I was active in church, but inside I felt useless. I kept saying, one day all this will end. People laughed. I gave away my phone. I stopped calling friends. No one asked me directly if I was okay. One night, I decided to end it. I survived only because someone called unexpectedly. What saved me was not advice, but it was someone listening without judging. After Jude. Mehia be mi akongwa fio. Gake doko mi koge vieko. Ela ben koko ha enye achike abale ke egbelebe afifafa ha ehia le agbepa akpadeta apene fafe no ya egbogblo mpie ko be ye no solime abale ke mi akata ha mi no na gba ochogbe ne usi anu ikene yim inonu kom gake emmemme a ye noko jeje ma be ndo onwa ke mega vale ye pe agbemu ye no gbogblo na ye doku be gbedeka nu ya okata nu avayi abele mi egbona abele nyele nyale nenye mega liokwa enyade ke maga no anyu ne ma wo no jojom le emme to gbobele solime enu okata no ji ye gbulo ne penya ya amokonu osi ne ma ko okonu ye fada sire ye pe kapo mo hana amao ye beka icho kachecha de sia de kle ye honlo place su be ye de ka ya no anyi abeto mekpene kake gbedeka ye va du ibe ya awu nusianu no amareke maga se ye nko kake nu ike never join ye ba amade yoyi le avume he ike ne kpede ye hu aye nye be menye nu hula menya ye kpede ye hu ke bon amade ike ne no todom ye ike ne se ye pe enyawo ke medro bonu ya nye nu ike ne ekpede ye hu gachi nenemfe agbe afeto Jude akpa magoji enya ike ukodete nami egbe nyenye ma nye da akpe na ma ube etende nenemfe novia pe agbeda akpe ekwe nya egoglo alebe etoshi gedeji ike ne pasta o chechi ademole sofua lo do to enye hono de le soliama lo teden do jekpli hameto church meto ne lo len to de pe nyang nyua wasi hafi wa nya afia mi be susuma togbi kenya amadu taflacha amadu pipa gberere susuma togbi bavam tamanama adigblo gako masem alo sem gake okon ekebe woni science ma wa jigede marike mo chona ko de na pa gbera apa ganto o de na woni science alo jesi de ya otogbi o jena le to ma globe ipona ekwe funche amaru kona opunche tamo ike kpobe liko havado aye koloko ko kasinonwo pon no masio anu mamam san ko haina mai san ko haina ma alo wododo ba ya mai pa kasinonwo our list our apa kasinonwo kata our list ne wanu do ba ya ko haina kofi ya ko haina ma ajami ajam kulele de amama togbi anya susu ya togbi tamavam na ma agbon ha be ye gbobe ne magava liu kwa yes amaroa no susu ya tamavam no
wonte nɔ nyamewo gblɔm wonɔ nu ƒom tso ekum alo wonɔ nu ƒom abe ke le wo mɔ ɖe zɔ ge ne migakpɔ yewo kpɔ ko evɔ ame aɖe agblɔ be o exeya me kra megavivim o ɖi ne ku boŋ manyɔ wua alo gbe ɖeka me mɔ ɖe zɔ ge yi ke miganye kpɔ gazɔ o lo ne migakpɔm oa migafa avi o lo alo gbe ɖeka ko egbɔna nyonyo ge ko nyiwo katã ŋu tɔtɔ ge ne menya eɖafɔ ɖe kɔ ke nyiwo katã ŋutɔ na ma dze nya ɖo gbɔgblɔ mi gbɔna be they are verbal clues verbal warnings yi ke ama anu gbɔgblɔm ko na be nu katã yi me ya ŋu ƒom tso ku ŋu ke dzi be miadze ŋkulele ɖe nyiwo tɔgbi le aƒenɔ goma ewɔ exhibit verbal clues ma wo tɔgbi ale be edze katsotso ɖa yes ko na wɔ nenema ama adze hema mi gbɔna be behavior memawo ɖe ego etɔ me gbã ma gblɔ be verbal clues abale aƒenɔ tɔgblɔ ene ama adze ŋkuƒo tso ku ŋu xexame me vivim o ya lokoe ŋdɔŋu ɖeke megale ŋu manyo be yeaganɔ xexame vɔ xexame meganyo ne nane ko adze nyamewo tɔgbi gbɔgblɔ evelia behavior changes ame yi ke tetena ɖe ame ŋu tsã neva ɖo ɣeyiwo ke susuwo tɔgbi tame vam nea magadzi be ate ɖe ame aɖeke ŋu ame aɖe edona awɔ tsa ayi tourist site wo ado ayi restaurant anɔ anyi kple eƒe xɔlɔ̃wo aɖo dze ava ɖo ɣeyiwo ne yewo xɔlɔ̃ yɔ be yewo do kura hã agbe be awɔ yema do ame aɖe dena church edena aglotuƒewo dena sɔleme alo ekuteƒewo gake va ɖo ɣeyiwo ko ama eva tsi ɖokui me medzi be ate ɖe ame aɖeke ŋu madze ame aɖeke nate ɖe ŋu ne keŋdi ne keŋdi le xɔno xɔme ʋu zãna do edze miadze ŋkulele ɖe me yiwo tɔgbi ŋu abe aleke mi gblɔe na ame aɖe dze eƒe kesinɔnu mamawo nya le behavior changes awo me alo ame bubu hã akpɔ be risky or reckless behaviors mitsɔ ama akpɔ be ame aɖewo li ko ekuna ʋu bɔbɔe mekuna speed o eva ɖo ɖe yiwo kɔme ya ne spark moto alo eʋu ko ne kpɔ speed kuma bia ɖokui be aƒetɔvi aɖe ŋke nyo ita me aɖewo me gbɔna be eʋu aɖewo mi ɖona yes eʋu aɖewo mi ɖona driver aɖewo nɔ speed kum passenger wo nɔ li dom be eʋu kum akpa eʋua sesem akpa gake akpɔe be the more passenger wo gblɔ be eʋua sesem akpa ne menya ne kpo teƒe kpɔ menye ɖe sia ɖe ko eʋua kuku sese vivim ne o lo eɖewo la nye susuwo tɔgbi tame vam na gake zi ge ɖea ɖeko mi nɔ ma dzum driver dzum be mi nya gblɔ me sem o kpo ŋkume ne wɔ ɖɔɖɔ ma ɖi ku anye me ya tɔgbi nyiwo tɔgbi me tɔm ta behavior changes yawo tɔgbi anɔ vavam bubu miagblɔ be emotional changes yi ke be ɖoa the person will show loss of leke me gblɔ depression abale mi gblɔ loss of interest ene yi ke nye blanyitɔ ame ya ke ele lively tsã abali me gblɔe do ŋgɔe na se ko edze hehe ɖa le amewo ŋu xemo nye emotional changes o ama se ko ɖeɖi te ŋu mewɔ dɔ ɖe ko gake acomplaini ƒe axame evem ɖeɖi te ŋu akpa ame aɖewo lia ne wɔ nema wodɔna lɔ fũu ame aɖe hã lia ne wɔ nema madɔ lɔ kra o ame aɖe lia ne susu ma vava ntame anɔ ŋu ɖum zã elabe fo be eyi wodena yakuta anɔ ŋu ɖum yiwo ke nye ŋuɖuɖu fine ko anɔ ɖum ƒome ganɔ gɔme sem o ame aɖe li hã kpɔ o alo afɔɖeɖe yawo alo mi vovototo kpɔm le ame ƒe agbenɔnɔ me ko edzi be mianya be anye tomahi susu yawo tɔgbi vava mama mi megaxɔ ma o mega aɖu fewo le ama ŋu o elabe megbɔna gbe sia gbe be nyi ya wɔ ama wɔ ma ata dzɔ ɖe wo hã wo dzi tsɔ ata nye nyegba ata nye wo hã tsɔ ta ne dzɔdzɔm ɖe nɔviwo dzia edzi be naɖe afɔ akpe ɖe ama ŋu aɖɔ ɖaŋu na ma ne mete wɔ goa ne pastor ɖewo kpli ke nekpɔ be evɔna pastor la alo ekpena ŋu pastor la te ɖe pastor ŋu aɖo dze kpli ne kɔdzi nava la te ɖe mia ŋu psychologist wo li mental professionals wo li woakpe ɖe ŋu ne xɔlɔ̃ ɖe ne kpɔ be ne ɖo dze kpli akpe ɖe ŋu le eƒe xaxame ne xɔ mama dzi sa te ɖe mama ŋu let's open up and talk about our problems. Yeah, happy. So let's open up and talk about our problems. You can find people benign a dejection and then fedget mau idale won't offer agbeme, alole novia de agbeme, megasido do the jewel avec better only. Yata better week and vanami place super. Waten ahomi de agbe, alo aho novia de agbe. Yata mental health.
fair toll free line, a helpline. Ike mi aten ayo nenye be mi egede nenem fair situation me alo mi nya no via de le nenem fair no no me mama mi ayo toll free number me ga vo credit me lemo o credit ama fofoko tana ayo nenem fair number yen 0800-678-678 ya nye mental health toll free number ike mia ayo ya nye helpline nene be eyo eglon le ike enu ko yim kwa akpede nwo ale ike jebe wa akpede nwo ya ta megavo help is here. Mefia be melesesi mefia be you are weak o aw ehia be mia akpede mia no ehom yo afeto Jude le akpamagoji mia kpobe le afene no papa no ya fe ntinyama ya kpobe eno enya ogbrom efe behavioral changes o ha ojeje but why do we ignore the signs no katai mi meten dena jeshi ne fe jeshi yao alo afodede totro yao le ameyo fukpe malo le nenemfe attempt suicide thought maume no kata meten dena jeshi nenemfe dodo yao avada for akpere omo akpe miaƒe nukpɔlɔƒe miaƒe nyasela o megblɔ do ŋgɔ be le miaƒe Afrika anyigba dzi afi ya eva wɔ be susumedɔlélewo kple suicide alo ameɖokui ƒe agbeɖeɖe nya eva wɔ be tabu. okay Tabu leke miaɖe me le gbegbe enu mawo nyi ke miaƒe dekɔnu tse tsitre ɖe ŋu yi ke be nyi ke dekɔnu tse tsitre ɖe ŋu si geɖe la womelɔ̃na miaƒo ŋu tso ŋu womelɔ̃na be miawɔe ya ta ne ma ɖe wɔe kɔa ke fia be eɖu kɔ good fe ama ɖu kɔ ta si geɖe la mi melɔ̃na ƒona ŋu tso nyiawo tɔgbi ŋu o elabe me sia me vɔvɔm be yeava ɖu kɔ yi me yina tete ge ɖe mea ŋu fia va nɔ nyi wɔm ne fia kɔ egblɔ be hã ɖu kɔ ta va na be le miaƒe Afrika anyigba dzi vevietɔ miaƒe Ghana dukɔ me afia ama ŋta nɔ dzesi de yewo fiame mi be ye dzi be yeaɖe afɔ ya gake si geɖea mi medena ŋume na ma o me yiwo ke ŋte kpɔ ne dena dzesi kura hã akpa gãtɔ because of lack of information ame akpa gãtɔ hã menya be suicide alo ameɖokui ƒe dɔléle ya enye susume dɔléle o yi ke hiã be miakpe ɖe ama ŋu o ta zi geɖe la ame geɖe tsɔnɛ be ama ŋutɔ le mesẽ o le is not strong emotionally efia be ele magblɔ nenema you are weak ama mesẽ o ŋke ŋuvi mameto wo ɖeka koe edɔ mele asiwò le xexea me wo ɖeka koe srɔ̃wò gbe kpɔa wo ɖeka koe ganyawo fu ɖe na wa ŋke ko wo ɖeka ko mi megɔme sem be aleke wo susu le yi ke be ne to kuxi aɖewo me ata nɔ anyi naneke ma wò aganɔ strong agayi wo gbe sia gbe dɔwo dzia ame aɖe tɔ mele nenema o ame aɖe ƒe susua ne to ŋuvi kakɛ aɖe mea ke trigger mental health problems alo ke ana be susumedɔlélewo na ava na ma mi menya vovototo ma o elabe ame geɖe mese susumedɔlélewo gɔme le miaƒe Ghana dukɔ me afi o ta ŋumawo nye nane yiwo ke enana be na ma dzesi de yiwo fiama because mi menya dzesidawo mi menya ŋkawo gblɔm ya ma le o abe sista gbɔgblɔm be kɔ fun ƒe funa na ma mo alo enya ɖewo gblɔm be ne yi megava li o kɔ vɔ ata nye be hametɔwo alo ƒe churchtɔwo le mose gɔme nɛ o be nyɔnu ya nya nane me tom yi ke ahiã ne mental health elabe enye nya ɖe yi ke mi sena ɖaa ta mu te kpe de dzesi o alo ata nye hã be me sia me vɔvɔm be domahi susu ma ta me vam ne ta ya tabu lo me yina tete ge ɖe ne yava ɖo dze kpli fia ɖe hã yava dze agɔ le dekɔnu dzi alo we just don't care ameyibɔ mi me ga ɖeke tsɔm le me ne mia ɖokuiwo abe China etsã no dzi vi fia azu tokɔa katã tɔ gake fifia mi be individualistic behavior fia be wo kple ƒometɔwo ɖeɖe ko eta ne ama le afi ɖe ke ƒometɔ mu le gbɔ alo ƒometɔ mu kpena ɖe ɖe wo nyiwo tɔgbi me to ma ɖeke medzi be yeaga akpe ɖe nɔvia ŋu fia o ta domahi lack of information kple numa mi fu be ama le mesẽ o ele weak kple nuwo katã na be si geɖe mi mete kpɔna nyiawo de dzesi na me yiwo ke nyiwo tɔgbi me to mo ne mialé ŋku ɖe nya yi ke sista gblɔ ŋu egblɔ be
ame ɖeka ɖe yi ke te se ye gɔme yi ke be eyɔ ye ɣe ma yi me eye nyi ke be awɔ yi mewɔe o. Efia be zi geɖe la ama hiã ne ame yi ke ane mi yevuwo be listening ear without judgment, non-judgmental listening ear. Efia be mi hiã ne me yi ke ne eɖo dze kpli mi tso be nyɔnua ƒe hametɔ ehiã ne me ma yi ke be ne wòɖo dze kplia ama se eƒe nyawo ase egɔme nɛ menye be ame yi ke ne eɖo dze kplia enya gbɔ ne la kama gbe ŋu gbɔgbɔm be wɔ nu menye ŋke fu ɖe na o nyiwo tɔgbi me to ne la me sia me to na me ŋke wo ɖeka koe ma la awo. We shouldn't be judgmental. That is ta akpene mawu be ekpo me ma tɔgbi yi ke ese eƒe nyawo gɔme ene listening ear yi ke be me judge o medro ʋɔnui o. Ŋgba kpe ɖe sista hã ŋui ma ta zi geɖe edze mia le ŋku ɖe nyiawo tɔgbi ŋu. Akpe ta tɔ asinya vevi aɖe dzi yi ke medi be miakɔ tso akpa ma ebe ame aɖewo ase be ƒometɔ le si ta eƒe ƒometɔwo no wodze agbagba wa akpɔ nene ƒe nɔnɔmea gbɔ nɛ ta ɖoƒe ka wòle be ƒometɔwo kple society katã ne wɔ ɖe nenem ƒe nu ya me ne míede dzesiawo wo dzedzem míkpɔe le susu be mía aɖe afɔ aɖe nenem ƒe nɔviawo le xaxamea me, ƒometɔwo, sɔlihawo kple society nutoa me godoo afɔkawo wòle be míaɖe akpe ɖe mía nɔviawo. Akpe gbɔgblɔ do ŋgɔ be le Afrika anyigba dzi atsã mía tɔgbiwoa communal life wo li fi ke nye be ame hadomenɔnɔ ƒe nuwo wowɔna. Menye be egba nye danye nɔvinye kple fonye kɔ vɔ mekɔ me kɔ ɖi ŋma míatɔ agbe ma mía tɔgbiwo nɔ ita nyiwo tɔgbi mente gbɔ ema ye ne ma tsɔ wo abalo le fifia o. Ita Africa we have to go back to our roots. Ale ke míaƒe family life nɔ tsã la tso mía katã míagatrɔ yi nɔviwo nye nɔviwo nyuiwoa nyuiwoe wɔƒe lika míhã nɔviwo ko nye ne le kpekpeɖeŋu aɖe ma ehiã be nate ɖe ŋu menye be ƒometɔ ɖeɖe ko menye be nɔvia alo foa ƒe dada ɖeɖe ko na ameawo nya kɔlite gake me tetem ɖe hametɔwo ŋu ɖe abia wobe kuxe kae le ŋu abia kpɔ be nu ka fu ɖem no aɖo ekpɔ be woƒe gadzɔdzɔ ma fɔ tso mo loko na va wo ta dzi kɔ a criticize mi gagadzɔ mo. God bless a cheerful giver. Our pastor ha God blesses you the pastor who looks after the you are the shepherd. If you look after the flock God will bless you. Efia be Mawu ya ŋutɔ Yesu ya ŋutɔ wo me mi tsitsi ma elabe alẽkplɔ la lo kpɔ alẽawo dzi lo kpɔ alẽawo ƒe dedinɔnɔ dzi ta ne alẽawo ƒe lãkodzi ne le na ɖu gbe sia gbea nane gbegblẽm ŋmawo na be wò hametɔ ɖe antali anɔ kuxe me tom gake wò abe pastor alo haŋunɔla yina me nyanya go kaka míakpɔ ko ame aɖe ƒe agbe ɖa fi míava nɔ fewu ɖum ama ŋu bom ne míaƒe work leke me gblɔ míaƒe boss míaƒe dɔwɔƒe míaƒe amegãwo mi te ɖe míaƒe dɔwɔviwo ŋu miaɖo dze kpli wo ne kpɔ be amea ƒe nɔnɔme ɖe tɔtrɔm koa te ɖe ŋu naɖo dze kpli wo míaƒe dunyahelawo
mi te ɖe miaƒe constituency wo ŋu. Ame ku ke wometɔ ŋu zã, womata te ɖe ŋu agbe na o. Migatsi city aɖe ɖe ko, mi te ɖe kɔƒeawo ŋu me miaɖo dze kple amewo. Ta mi katã miaƒe wɔƒe li. Ewɔ abe tokɔmetɔ alo ŋutometɔ wɔwɔƒe li. Ne nyakpɔ nɔviwò ɖe le kuxe ɖe me koa, te ɖe ŋu, ɖo dze kpli. Aleke ne kɔ te ɖe ŋu, ne kpɔ be o ame ya etsɔ ɖe le me na ya, meka ɖe edzi be akpɔ eƒe dzime agblɔ eƒe nyawo lo. Gake ne ekpɔe ko eɖuƒewo le ŋua, mate ɖe mia dometɔ ɖeke ŋu o. Ta mi katã miatɔ wɔƒe li. Nenema ke abe míawo abe individuals woe ne hã, edze míatɔ hã míakɔ dzime faa. Aƒo ŋu kple ame aɖe, aɖo dze kple ame aɖe ne mi le kuxea me. Megasubɔ ame sia ame ko nye ame vɔ. Ame nyui aɖewo li, meka ɖe edzi be ame sia ame nyui aɖe le eƒe agbe me. Te ɖe ame ma ŋu naɖo dze kpli. Me yi ke ne nya trust ko, te ɖe ame ŋu naɖo dze kpli. Ne kpɔ be yeme trust ame aɖeke o kura hã, te ɖe kɔdzitɔ ye ta mi li. Kpekpeɖeŋu li mia na wo. Yo, akpe. Eme ke nɔ amewo yɔma, mía dzilawo medze le me o. Dzila aɖewo wɔ wo ɖokuiwo abe dzatawo ene le aƒe me. Ta nenye be nane ɖeviwo wɔm hã, womete ŋu woate ɖe nenem ƒe dzila ya ŋu aƒo ŋu nɛ o. Ne ɖeviwo se be mama gbɔna aƒe me, ele be míadzi motaɖoƒe, dadi gbɔna, ele be míadzi teƒe yi ke míawɔ. Ta nenye be ŋɖe dzɔdzɔm le míaƒe agbe me abe ɖeviwo ene hã, mí vɔvɔm le yi ke míawɔ agble ne míaƒe dzilawo. Ta mí etsona ava gblɔ nenem ƒe nya yawo ne míaƒe nɔviwo, míaƒe zɔhɛwo yi ke womate ŋu ava ɖo aɖaŋudedzitɔ na mí o. Akpa ma ɖe nya kae li na dzilawo. Nyateƒe, ele me ba nenema. Tsitsiawo gbɔna be tababla akpo tsona. Ne nyui ɖe sia ɖe ke ɖevia sɔsrɔ̃ ga, ewu dzila fia ge. Si geɖe nyia mi kpɔnɛ le nyɔnuviwo gome koŋ. Ne wo dzila, vevietɔ wo nyɔnua, mete te ɖe viwo ŋu, me create relationship ma yi ke be viwo afɔ, fofo ma ate ɖe ŋu aɖo dze kpli wo fãa. Ne eva susuwo tɔgbi bum, alo va hiãkamewo me tom le tsɔma, megasubɔ madzi ke wònye be azɔa etsi ta egbɔna yɔ gaɖo dze kpli o. Ale ne nya hi tso ɖevia me, menane ŋkume o, menane space be wòaɖo dze kpli woa, nenema ke ko kɔ tsi ma ta ava se me be edzilawo mose ye gɔme o, alo edzilawoa wole street, dzatawo nye le aƒeme ta mata ɖo dze kpli o. Megawɔ no be fifia ɖevia tsi ta, fifia anya be o fifia nta ɖo dze kpli o. Vɔvɔ ya ne kɔ de ɖevia ma, vɔvɔ ma wòkɔ tsi. Ta metɔtrɔ go. Ta zi geɖe la nyɔnuvi yawo tɔgbi alo ɖevi aɖewo tɔgbi, wote ɖona dze kple woƒe xɔlɔ̃ yi ke ana wo aɖaŋugbegblẽ. Si geɖe vevietɔ nyɔnuwo koŋ. Ne mi mete te ɖe mia viwo ŋu o, mi me create environment ma close be ne wole kuxi aɖe me, nane hiã wo, nane fu ɖem no, woate ɖe mi ŋu woaɖo dze kpli woa, mi yawo tɔgbi me toge ɖeviwo gbɔna gbe ɖeka nye be ne wo kuxiwo alo hiãkame etuwo alo susuwo tame vam na woa, womata te ɖe ŋu abe dzila aɖo dze kpli woe no. Akpɔ be si geɖe la, mía dzila aɖewo asi sesẽ akɔ he vi, akɔ atsi anɔ ɖevia ƒom, mi be megaƒo viwo, gake limit aɖe anɔ ŋu. Ne eɖewo va nye ŋutamesesẽ, menye discipline, eɖewo tamesesẽ. Ate ɖe mía ŋu nenye be nenem ƒe nu yawo ƒo go woamawo. Ta neneke ekpɔ nenem ƒe dzeɖoɖoa, nu ɖeka eve kawoe srɔ̃m nele ate ŋu ade nudzeɖoɖoa me ke míaxlẽ woƒe messagewo na wo le Yavala dzi le 0541 824 954 0541 824 954. Alebe Aƒetɔ Jude Wise Agbeveanu yae nye amekpekpe tɔxɛ yi ne le kpekpem ɖe nunye le egbetɔme be míadzroe enya me. Egba mi le enya ƒe akpa sia akpa kom hafi míatso le zi dzi egba teƒe yi ke elã mele oa, míadze agbagba be míaka elã ada ɖe teƒe ma, ya ta wò nukpɔla hã na awɔ ɖokuiwò be egba asrɔ̃ nu ɖeka eve aɖe kple susu be nenye be ame aɖe le nenem ƒe nu yawo me toma, eyi me ke míedze siawo srɔ̃m egba, mímasrɔ̃e ko akɔ de suɖiwo gɔme, ke boŋ míakɔ ɖe míaƒe susuwo me, míaƒe ŋutinuwo katã kple susu be nenye be mí ekpɔ nenem ƒe nu yawoa, míate ŋu ade dzesiwo eye míaɖe afɔ akpe ɖe nenem ƒe ame yiwo ne le nu yawo me tom. Aƒetɔ Jude, is it dangerous to ask someone directly
if they are battling with suicide? Akpe ele mele maglo be mele dangerous o. Okay. Elabe maglo do ngo be ehia be mi atere mi ano mi o. Na mama tetere nwo. Ehia be na wo na kwe da jesia gama da jesia. Ehia be una tere ma. Okay. Fike wole dangerous la ko nya be na ma na tere nwo. Ye maho nya o da mu alo jagla da wa. Kafuma ko maglo be le dangerous. Ga ke be tetere ma na nya kpo jesi da wala ma moto bishombe aflache antenya be roki pagbadagara mala dangerous ka karaman Okay. nanya ba ma jagla do ikama baba ni dangerous wana ke ajiba na roja plama ike ogabuna wu Okay. alo na pleva koji alabe nanya roja play na makwe dama na ojagla do wa kana koba ne ajiba adafo ala abi baba ya we ojeji plus be ala fi ba suspect here. Okay. A suspect here be jibe adafo ya ta na obe adila and make sure tutu be edi ojeji pepepe ita na pe be ye do je plama e ma ko dama na ojagla do walo na kwa ta kana ko lo jisela do kyo ma be ama ya ko na kamal na mal right wa tere mai ko ga abu na vie alo na tere ko ji ton Okay. akple ba ko ji na mi akperen la kpama go ta an yo nya na nya kpo no viole o ke ma oto bi ma o jesi da ma oto bi fiam kwa tere fa magavon an yo nya na wo ma jago mare kaji na jagla do kra ha ma jago da fo ni Yo, ta nenye be ejagla ekpokpolo ikoji ma va no boboedo ta dodoado li ike fia be nenye be amamele agbesosobe ya va koji o koji to wa ten ava akpo nenem fa me magbola fe me lo wa to wa ten ava ko ikoji a. na kpo ne na makwa o primi do je masamo wa ba ma gbla do ngo be amasiam li ke mare li obuna alo mare li osana pa gbe na nya mama kwa tere mama na glo na ma be jesi da yo pomi le inovia nwenyi na ma hana do je plepo to ma hia asa mato ko boko o primi aba koji na still mare kemal ya lo mi ga jagba afi still ma woni wa helpline ali number mana yo fia dan ta yo number la fa Okay. mental health authority to wa do je plama alo koji toli me da fova koji mi aba de mana koji to na pepedang li la makaji be since ami gbana be is an emergency Okay. mental health team to want to move to the person although mi apa system ya around mila anwo mo so na ma ojibo no ikabaji be team na no nto alo to ko de sia de plus be na nyi yo to gbo do forala ajiba team na move quickly Okay. dake onto nya system ya around mila do ma mental health psychologist ma ida kakwe ele koji akata chiwa koji ida kakwe la fuma alo mental health nurse ida kakwe la mental koji ha tugari ano bijia ya fuma dana maka na yi ha aga bazu ganya make buru ga hagane make mafia ba mana charge mo ga hoga si o daka na ma ya na amala koji na yue uva anya ba kokumare na ha buru ga mafia ba charge daka system amala in place na ma ga ke mi ashitroman yenwo kakan za dodoma mi ashitroman ga ka tima oli na elekuke mama vakoji na wafian mo yo ketogbi akpedan wo la situation mama to gbo ma lo so gbo na ma wa mental health nurses o lisa kaka na po a odomotore I come to your rescue. Okay. Na gbelagodogodo a imana your number ma to free number o ma ho credit last you ma help for them na yo kwa o ha wa akpedan wo la pamagomo Magloba suicide is an emergency. If you have abale keta fla chama repona fufoku. Ukone ba koji ko mi da na shi dono ma mlo kata ngakogwa. Na here never amaru people gbedere apanya suicide nya wa na ma mi woni ma. Na mi nya po situation na na ma kwa mi achojo ran patapata akpeda ma. Ta ameda bia be na nyebe me kpodo kunyele ne nemfe ejeside ya ome halebe susu vavam ne mbema de dokunye pa agbeda kake nyemeji be ma ikojo nyemeji be ma phone na madeke nyemeji be ma yo helpline ha lenye nto dokunye mede na neli ke matembo at that time
akɔkpere do kunyewa. All right. Akpe. Wonto na neli na nta kokpere rokiun. Na majibe akun plema ko. Majibe ya ba koji ha. Majibe ya your helpline na ha. Amawenye ma global amawenye the most important things now. Okay. Alabe at that point you are more or less not stable emotionally. Okay. If you have o sesele lama eji de poto vide ikabe decisions aro ike na wo meto ga that moment. Ando la sio ike adde jipono motivational speakers only, motivational books only sa na gere library kwa be motivational books ojima one now hika na hika adde jipono mi akwa na nye Christo to Biblia le mi asikra ha. It's a whole motivational book on itself. Alabe la Biblia ma amuton gere ome Esther pleto, Riga pleto, Samson pleto. Yes, okata oton sese ome ga kodo jide ma wunwa opa problem okata solve. Tana Biblia kra ha la dokiosi anya motivational book on itself. Alo akpo motivational speakers so as opa video aro ike wadaji ogbo jide po nyaro na wa bakaji bakama ha adaji alo akpo movie fine alo akpo lewe pleja ko movie wa wana na ko fine ko ha lenya jam koko na mako kaka na koko je susu dede dale nma un ha na ko na ko na mamle demi na populire ko akpe dake nyi tokwa dere maden na doje ple maga chijio nsiang nyonyoge dere koji ton hamili ba mi akpere mu fi akoji re sera chip zones chip compound health center okata nurses men kwala nya sela e pe ni ba tv fe wona yin de nkona ba ma opa ho ya yenye ya bomnele alebegbe mi ejunu gede o me kude amedo kwidele da fe ntije dodo yi omi evona be mi awo alebe afeto Jude Wise agbevianu yin registered mental health nurse le home municipal hospital anye ameke kpede unyele egbeto me mi eju nenem fe wona o me nyame ikene nosiame le egbeto ji ankonye nye Joyce Owusu afeno Cecilia kple afeno Regina kple akupe meto kata medogbeto hename nkekame nejeje